мен жазушы емеспін, тарихшы да емеспін, билік дос та емеспін. Мен болғаны қырғызбын деп ата жөнінде. Мен қырғызбын, ошол үчүн қырғызша кемсол кийип келдим. Калпак кийип келдим, кыргыз экенмин дәлелдеп. Бирок саясатта жүрүп, саясаттын ичинде жүрүп көп нерселерди өзүм билем да, көрдүм. Анан эле кийин караса деле тарыхты окумуштулар, же болбосо башкалар башкача айтып эле башкача сүйлөйт да. Анан ушу тарыхты бурмалап болуп, максат кылып, ушу кишилер чийбелеп жүрүп. Конечно, тарыхчылар постор жазганда мен жаза албайм, жазуучулар жазганда жаза албайм. Мен андай адис эмесмин. Ошол дагы максатты ошондой койгондон кийин мен Кыргызстан деген 3 жылдык менен 34 жылдык Кыргызстан эгемендүү ордундагы тарыхын ичинен жазууга аракет кылдым. Ал 3 жылдык болду. 3 том, экинчи китеп 2 томдон турат, ошол менен 4 китеп болду. Мен эгемендик орду көптөн айтып атпайм. Горбачевдун заманынан кайра курулган эгемендүүлүк башталды. Сөз эркиндиги башталган. Баягы Хазыршылык мынакейде Америкада мусатчысы болду. Республика өзүлөр жашагыла, өзүлөрдүн окуттарын кылгыла деген 86 башталды. Акырын 91-жылы көз карандысыздыктар менен республика эсир чачылып бөлүндү. Негизги күрөш, негизги окуя меникинде ушу бийлик кандай жаралды, байлыктар кантип чачылды же тонолду. Ушуга көбүрөөк эки нерсеге көптөн. Бизде бийлик башында мамлекет биринчи президентибиз мамлекет башчы деп ар дайым Сакаев айтабыз. Жок, биринчи мамлекет башчы менин жеке сүйлөмүмдө бул Масалиев. Анткени 12-чи чакырыштагы депутаттар мамлекет башчылык президенттин ыйгарым укуктары жогорку кеңештин төрагасы аткарсын деп апрелде 90-жылы Масалиев көрүштү. Конституция өзгөртүү киришкен. Мына бир топ депутаттар отурат. Акаев биринчи президент катары октябрь айында келди 90-жылы. То есть апрелде октябрь айына чейин мамлекет башчысы иш жүзүндө фактически конституцияны Масалиев. И 12-чи чакырылыштын биринчи спикери дагы Масалиев. Декабрга чейин. Кээде ушул тарых ушул ачууччулдуктан айтылбайт. Биринчи эле баягы Акаев эле дей беребиз. Жок. Андан кийин президент жанагы шайлайбыз дегенде Масалиев өтпөй калгандан кийин да Москвадан Акаев биринчи президентибиз Акаев болду. Бирок биринчи мамлекет башчы эмес. Юридикалык жагынан караганда биринчи мамлекеттик башчылык милдетти Масалиев апрелде октябрь айына чейин өткөрдү. Мен китепти жөндөсүнөн жокмун, мына ушул башынан ушул сүрөттөрүн коюп койдум. Акаев президент болгондо ушул Кайшелик спикер болгондо сүрөтүн ушул тарыхка барып койдум. Экинчи, мына бүгүн юбилейдик президенттик башкаруудан кута албай жүрөбүз. Ушул кантип орноту? Мен ушуга көп изилдедим да. Кантип келип калды? Биринчи парламенттик шайлоо ушул 90-жылы февраль айында өттү. Ушул убакытка чейин канча жыл парламенттик шайлоо өттү? Менин жеке изилдөөмдө эң демократиялык негизде ошол шайлоо өттү. 12-чи чакырылыш. Альтернативдүү болгон. Компартия өзүнүн жөнөкөй адамдарды округдарга көрсөткөн адамдарды. Мына ушул жерден шейден адамдарды көрсөттүк. Профсоюзда көрсөттүк. И самое движение да болгон. Шебер Кадырбек Текаевдер көрсөттүк. Эмчи демократичный. ЦКнын секретарларын ушул Шебер Кишемештер жеңип жүрдү. Парашкурады жеңип. Эч кандай коммунисттер тоскон эмес. Ошондуктан салыштырып мен жазып кеттим деге. Абдыгалек Кабачевдин нерсе жакшы болот деп бир окуяны айтып. Мына бу жерде 4 ошол адамдарда 4 өрдөн отуруп, Росахында, Жесадович,
Mehmet Sabalov, İbni Taşa şehri kurmuş. 2005 yılı şu kişiler Yelçin Olucu'na getirip yola gençken hep tatlı olsa olsun. O sonunda bunlarla kaptırmaya koymuş. İşte 5 yıl Yelçin Olucu sırttan sürtüyor, işte bu kumarı. Şu 4 dönemde. Biz gelip tatlılık. Ara biz mıydan yazıp, bunlar elçi. Elçilik Kırgızistan teritoriyası, bunlar bu kumarına benim mıydan yazıp, biz parlamentte kav alsaklar Abdülkadir Güvaç, yönetme koydular. Fakat kapı bütküçe götürme koydular. Ana Abdülkadir Güvaç özünün kitapında yazıp, 7 alaydan komünistler ötketme koydu. Anamızın sıkıntı sekreterı, Benetten şehir bulucu küçük kişi olan beni kaptattı. Avaşolda şehrin kutlu 2005 yılı Abdülkadir Güvaç'a tıkta koyuyorlar. Cüretle koyuyorlar. Spiker geldi. O demokratik kuvvetleri komünist şehir kutlu birbirine olacaksınlar. Buna uçunday şartlardı. Bunu kitapke salıştırıp, oşul zagonlar bilen, oşul datalar bilen, iyi edip oşul Abdülkadir Güvaç özünün kitabı bilen dert ediyor. Bu karşı zaman demokratik oldu. Bir anlam başında 350 deputatlar 14 kesittin. Yani 14 bulutunu öpülgen var. 26 kesittin. Yani 8. klası çok adamlar deputat oldu. Traktör İslamcılar. İyi akademikler. 6 akademik. Okmuş. Öz sosyallık, bu kadr meselesinde de kaptanlar tütü memeler oşul 12. çatmışlardı. Parlamentte bolğanda. Oşulda bir kuşul ağırlıklı deputatlarca sansırıp görsem, oşulda sosyallık toğu boyunca, sapatı, bilimdürlüğü, artırgülük boyunca 12. çatmışlardan deputatlarla birden parlamente aldık. Hani özünü aytasılar değil okudum. Uşul okşoğun analizlerini жүргüzdüm. Birlik ova. Buna oşul vaatlarda Kompartiya'na birinci janardan Kıdırga, buna otobüsle tırmanışı olacak, Kazatlatmanışı ötmekte. Kıdırga katıp kimliğinde bir izin olmanlardı, sular gittik materyallardan, özdürdüğünüz Kazatlatmanışı otobüsle tırmanışı değiştin, Cenab-ı Kalk, Tekşehir'den, Canan kitaplardan salıştırı oturup, analizde oturup. Kim demli geç oldu? Kıdırga'da kim muzladı? Şuna cenalar dizildi. Kompartiya'da kim muzladı içinde? İyi olsun cevap diye geçti, kim işletme oldu? Uşular dizilde otursan, bağırlığı gelip kumdurma bayılır. Bağırlığı altınla bayılırsa gibi. O altının güçlülüğü, bugün altınızın çıl olmadı. O sözcüğün altından böyle basıldığında o sol kumdurdu. Yemçinin sol altın, birlikte hırmattı, o sol kılıklarına ustu, kompartiyarına düştü, yerden parlamentin önünü taktı. Varlığın altının şeyi var. Bunlar kılıkçılar mı sen? Filarmoniyalı dediklerinde bunlar yüzünde 94 bin kişi. Yarımızı Kulov'da birilerinin alsaydık, yarımızı çıkışıp sakla Kulov'da. Topçukiler Kulov'da tekrar ayıplar. Alemi kazat atmaklar olsa, çıkışıp sakla Kulov'da, o şöyle kılıklar düzüktür. 10 bin tarafı. Gördün mü? Aldığının ayrı. Alemi coğrafya genişlerde tavşanlı olup bilmiyorlar. Kum görünlerden. Dolayısıyla Çırmışık etkenlerden bir Cuma'lıkta primerliğinde Cuma'lıkta olsa da Çırmışık'ta ne olursa oldu. İşte sayısatlı cürgüsü hem ekonomisi açıldığı için işte orada coğrafya genişliği öyle şeylerden coğrafya genişliği o şekilde yapıyor. Devletlerin de öyle yapıyor. Arız askerliğisi var da bu orumludur ve koydum. 94. September ayında işletmiyor koydum. Altından ayrı. Bundan gelse altın kamçasından laf okulan, o sözden hakkı meleşer melezeceğiz, anlamı görür. Cerdik'te hakimler deputatlar kalktı. Bol onu 126 deputat yaptı. 10. September'da. O sözün altından hangi kulak başlanan çüy, oğlunların adını toplayıp zayleni yılladıkken parlamentte iki palatadan olsun. Adayım olmuş. İyi, Cuma'nın zayleninden çalıştığımız aslatlar geldi. Anlatlardan hani 156 deputat zayleni yılladıkken ses yapar. Bu da kumdur boyladı. Bu kanisa açıp demiş ki, Şerzat'la bir sünger bir şey. Böyle diyorsun.
Ошондон бери ушуга келede баардыгы ушу биздин алдын айланып калды. Эми 6-жunda айтайын. Сөзүм куру болбош үчүн ошол чындыкты алдын комиссиясы кандай болуп түзүлүп калган. Бул алдын маселеси боюнча чындыгы доклад жасай деген кумдөр күнгө кетти, жер үй күнгө кетти, Талды булак күнгө кетти. То есть Кыргызстанда гемолиттардын баардыгы буга кетти деп жогорку кеңеште доклад жасайт. Анан доклад жасаганда Кыргыз халкынын президенти Дастан Сарыкул кошумча жасаш керек экен. Ал чыгып туруп мен билбейм буларды. Мен биринчи кубатам. Мен аралашкан эмесмин дейт. Анан акайып чыгып жатат. Дастан Сарыкул бирде ислам муштарды окубай калса керек, көрбөй калса керек, бөлбөй иштер деп чыйдап кеткен. Мына бул жерде Дастан Сарыкулдун менде сөзү турат. Эми бул сөз керемет сөз. Ушул жерде айтылады. Орусча доклад жасаган экен. Эми кыскасы деп айтат да, бул келишим туура эмес. Биз өмүр бою тукумдун рызкын жеп коебуз. Мен буга каршымын дейт. Анан эсен Нуралиев чыгып турбай алып бетип Дастан Сарыкул туура эмес айтып атат деп ал киши бететкен. Ошондон кийин Акаев кайра чыгып туруп угуп кеткен. Ой, мындай дегендей деп кордон. Анан сырбор болуп келгенде спикер менен Кашаев туруп айтат. Биз өкмөт менен Кыргыз халкын баары бир десек, таптак аралашка бир пикирге келбей турбайсыңар, иш бар турбайбы, кой деп турган. Ошондо алдын комиссиясы түзүлгөн. Ошондо Дастан Сарыкул менен Чындышбек ортосунда чыр кеткенден кийин. Анан ошол комиссия анан иштеп чыгып, Турдакы Дүйсүалиев, Рамазан Дырылдаев, Шерказы Мамбетов, Молда Назиев, Кубанычбек Жидиров дегендер анан тылдап барып алып чыгат экен. 2 тонна алтын, Швейцарияга кеткенин, 16 тонна алтын Россияда жатканын, анын 14 тоннасын алып келе албай атканын, Акаев чалып келип айтат экен, мен 2 тонна алтынды Швейцарияда мен алып келейин, Турдакы Дүйсүалиев Масалиев экөө 14 тонна силер алып келдиңер деп айтат. Ана президент айтты. Акелі Турдакы Дүйсүалиев документпен айтат экен. 85-тен 90-жылга чейин 16 тонна балача заводда жатат. Мына документтердин баарын тизип коюп. Ушуну алышып келишибиз керек. Биз Казылбатовго жазганыбыз менен элсинче жеткен президент. Ошон үчүн президентке кат жазып, Аскар агай сиз аракет кылыңыз деп алып, мен аракет кылбайм, өзүңөр кылыңар. Мен 2 тонна алып келем Швейцариядан. Ошо менен мынакей Россияда биздин алтындар келбей турушат. Катталган. Эми ал 2 тонна алтын кандай келгени анан мынунун ичинде бар. Мына ошол убакыттарда реформа кандай жүрдү. Колхоз совхоздон бери таратып берилди. Пешак программасы менен 97-жылдары завод фабриканын баары жок болду. Эч нерсе калбады. Бирок бир нерсе бөлүнбөй калганда. Кыргызстандын кен байлыгы бөлүнбөй калган. Кыргызстан элине ушул үлүш берилбеген. Мына ушул убакка чейин бөлүнбөдү. Ошон үчүн биз жана курултайчылар ушул маселени бүгүн катуу коюп атабыз. Эмне үчүн 1000 тонна кумдөрдүн алтыны үлүш катары берилген эмес. 105 тонна жер үйдүн алтыны 105 бизге бөлүнген эмес. Элге. Эгерде бөлсө мамлекеттик элдин байлыгы кен байлыкка кошо элдин үлүшү анын алыш керек. Аны Акаев Пристейнге өткөн. Жалгыз Пристейн 7-нчи этажда өзү менен отуруп алып, анан ошол бөлгөн. Кумдөр күнгө тиет, жер үй күнгө тиет, баардыгын барысы Пристейн берди. Документация мен ушулардын баардыгын алып. Атыгы ким премьер-министр болот, Пристейн чечиш керек. Аны мен Турсунбек Чынышевдин өзүнүн видеомен алдым. Анткени премьер-министр Турсунбек Чынышев отурса Пристейн шөбөт кирип келиптир кабинетине. Кирип келип туруп айтыптыр. Сен эмне үчүн тиги резиденцияда жашабайсың, премьер болуп? Десе, мага Элдар Карабаев урготлап барат, аяка бербей атат, аяка киришпей атат дейт. Деп Пристейн айтат экен. Бул сени жанагы 2 тонна алтынды чыгарганда колго берип койгонуң үчүн сен ошол жака кирбей атасың. Прямо өзүнүн кабинетинде, премьердин кабинетинде барып Пристейн келип ошо деп экен. Анан өткөндө Акаев өкүлгөн отурганда болбойт, андай эмес. Ошон үчүн мен сага келдим.
Adam o yerden çalıp, vurgulattılar administrasyonlar, elinden kara. Dursunbek şimdi çıktı, güvenliklerden girmiş koymadı. Toyuz Primer Minister Yaşartılar güvenliklerden verilmiş isteyince çıkmalı. Buraya bak, Primer'de bulutlarını ökülettik, telefonu alıp ona kamanda öğretmen. Kritik koymalı çalıştığı var ya, kullanamıyor. Buna Kırgızistan'da dinler başlar. Rişte Nedot altın geldi varlığını ölçümü. İyi gelip olsa kim Primer'i olanlar adam? Anam Çıngış'a aytmadı, ketmadı, nöme. Çıngış'ı ökületler getirmedi o. Atay oynadı ki, kim gövde olsa demokratiyalı falan olsa bir Primer'i olamaydı. Yeni gövde başa kişandık ya, bunu Cuma'lık tıkandı. Hep çıkandı. Cuma'lık 89 yılda böyle bir işleyimleri karşı olmaz. Allah'ın da kötülerine. Cuma'lık özünün yazanı. 89 yılı hayatın dostlarından beri başka üçüncü. Bu mesele. Yeni olsundan beri bir gün oldu. Çok. Bugün hazır hükümette, hazır birlikte de hazır hükümette. İmleşti önce 10 Müslümanlar hükümet tutur. Angliçan. 10 Müslüman koymayız. Öyle değil. Rüşteyden bilmedik bile, olsuz bilmedik, bilmedik. O sonunda kaynadan kaynadan. Öte de o koltuktan kaldı. İmleşte, bizneşte olsun 10 Müslüman Angliçan'ın koyuyor. Ne diyorlar kısa hükümet? Hükümet özü olmamaymış. Ağzından şunda, yakında olsun, Allah'ı olsun layıklar. Kalbiyet verirdir. Sekreter verirdir. O zaman filmler var, bir işleyin olsun oturar. Hükümette. O sonunda buna usul değerli yüklülük başkanı buna getirdi. Yeni Prezidentlik aparatlarının kazanması. Ben Atay'ın özünü söyledi oturayım. Prezidentlik başkanı 91 yılda başlattı. Üyelik öğretmeni 10 yıldır. İstegen kitlerinde. Parlament bana jolta bola verdiler. Hadi mazgindi çala verdiler. Yek kastı belirle ne diyor? Yek kastı belirle bütün memleketli başkanı öz babam dedi. Yek kastı belirle. 12. yavur 6. fevralda bu kastı belirle. Kitlerinde bakanlar. Bu diyor uzurpasya olabilir. Parlamentin funksiyonu, hükümetin funksiyonundan turkaz veren adam. Parlamentinde bunuzlukla öyle özüm başlara başladı. Hukuk memlekette uzurpasya. Bu memleketin adlar reisinde ortada doktorayında birileri işlemeyi bakar. İkincisi, adı olsa uzurpasyonu kaçan ulandı. Buna şu yerde deputatlar oturasılar, ben hukuk kucaklarları gördüm. 31. Ağustos'ta 5. sesiyada kezeksiz sesini öğretti. Bak Tuç'tan değil. Tuç 18. 20. Ağustos olmadı. O sırada değil, kezeksiz sesini öğrettim. Aranas Karakay'da bakacağım. Şurada benim birinci Yelçin'de olmadım, Yelçin'e gözle sattı, baldıran gitti, kaldık, dümdük. Ondan değil, o şeyden Anas Roş'ta. Zakon kim? Yazgan, Zakon deputatlar sorarsa, Prezident aparatı değerli aldığı Zakon göre. Prezidenti yeter anlaşayla zakon. Buna uşul zakon, oşul orta komisyonu hudun olsun. Hem uçul. Prezident yevkinde böyle zakon tokup geldi. Millet taşıyıp çıkarana, kezeksiz gün terbiyle girecek, uşul alamadı. Al yerde Atay'da alternatifsiz koyuşun. Konstitusiyada ağaç şeyini prezident alternatif değil. Alternatif çektirmek he. Her şeyler hatırladık Konstitusiyonu bulup bir tane Atay için zakon yazar. Atay'da da nakandır. Şayla da sol zakonunun ondur. Ağzı Atay'da körsetten olaydık, deputatlar körsetten olur. Kokus başka bir kandidat çıkar alsa alternatifi var. Jogok bir genişten, 3'ten birine kol ortansın. Değil. Arada başka peki komünistlerden mutlulaktı. Komünistlerden derhal antikonstitusiyonluyduk, anın işi yok koçlar, mülkün ömrünün kapışkaşandılar. Komünistler özünün nemesi, ömrünün korset almak yaptırıp yazışan. Zakon bu. Ana teki vayıflardan çıkardık. O bu konstitusiyonumuz var mı başlıyor? Dese,
бұл закон біз қайтып көрсетуге өтеді. Ой, закон күшіне кіргеннен кейін көрсетші талапкерді десе, текевайды, залдан дегенді. Десе, мына апрелде қол қойып қойып, закон күшіне кіреді. Ана президент, законға президент қол қойды. Жоқ. Егерде президент өзі кетпасы, кәдімгі ұлттан Ақаев филиалынан законды, депутат шеріп сәкеткен, Ақаев өзінде болмайды, менде болмайды, той рұқсат беріледі екен, депутаттар рұқсат беріледі екен, депутат шеріп болмайды. Законға, әкелді. 31 августта, оша күні көзқарандысы декларацияны ауыстырады, ошаның алдын законды ала қойылды өтеді, Ақаевке. Альтернативсе қалып шыға қойылды. Ошадан кейін көзқарандысы декларация алып шығылады. Ең ақырында. 6 пункттан тұрған. Өмірәлі доклад кен, арашылдап өткөреді. Ошадан шейін жаңағы закон алғанда Ақаев тамаш ешкім бара алмайды. Ошаменен Абдул Турраев деген депутат бар екен, ошаның сөзімен айтып қойды. Алып кейін депутаттарға айырылады екен. Бұл Құдайға жауап беріп, Ақаевтан басқа президентке жарай тұрған бір адам шыққан жоқтағын көрген жерден өңірім. Құдайға мұндан кейін жалтырайды. Президентке қатысты адамдар болсын. Парламенттерде ешкімді көрсетпейді, ел жерден ешкімді көрсетпейді. Тоғыз Ақаев альтернативасы жоқ, шайлауға барғаны, Конституцияны бұзып барғаны сол парламенттің өзі. Дегендерді парламент. Мына ошамдан Конституция бұзылды. Анамерді президент болғаннан кейін, 94-ші жылдан кейін тақсылдап өздерін іштеппей қойықтағы екінші өзі бұзылды. 93-ші жылды Конституцияда Конституцияны топ қазірдіна жоғарғы кеңес қана ондай алатыншы. Өзгерту кіргізеді. Ақаев тақсаттықтың референдумы декабрь айында 94-ші жылы. Бірінші пункті менен Конституцияға өзгерту кіргізеді президент өзгерту референдум арқылы Конституцияны өзгерту кіргізе алады дегенде референдум алып шығады. Жоқ деседі, қолданып алып шығады. Андай құқы жоқ, Конституция өзгерту. Жоқ 94-ші жылдың декабрь айында осы парламент екіге бөлініп салады. Тәсілсіз, електің жиыны бұл жаңағындай құқықтарды өзіне алады. Мына осы 94-ші жылы декабрь айында бірінші жолы бұзылады Конституция. Ошондан бері мына 10 жыл сол Конституция бұзылды. 10. 10-ның 9-ын президент өткөрді референдумды. Біреуін уақыт өткөрді. Қалған 9-ын партияға 6-7 кішілерге Конституция жазады. Бардың елге шығарып, мына қабыл алды. Bir ғана президенттерді қызықшылығымен шығады. Осылықтан біз ұшыл ақыртты жылдары ұшыл мәселені қойып отыр. Референдум парламенттің функциясынан тартып алды. То есть Конституцияны парламент албайлы референдумда 4-5 кişi жасады. Анан ел ала береді. Референдумда біз парламент қойдық. Конституцияны өзгертті. Бұл дүниелік практикада жоқ екен, еш жерде. Конституцияның айрым мәселелері қойылады. Басқарудың түбі, шайлау системасы, парламенттің саны, абырық шеки Конституция бір дәуірдегі оптан қоймайды. Мына бір дауыспен алып берді. Мына ошоның кешепетіне, мына Конституция бүгін банкротталды осылар. Баш аяғын таппай қалды. Бүгін депутаттарды шайлабайлы 100 мені шайлап қалды. Партияның бері 100 мені шет, ошо 100 мені дауыс берді. Анан партияның бері келеді тағы еще депутат болған ішінен керек болды. Сен 2 жыл болдың, енді бұл келсін, сен шығып тұр мияққа, сен шығып тұр, сен кетіп тұр, бұл болады тұр. Теоретически бүгін 120 депутатты парламент өткізіп бір саяси партия. 120-сын тең партияның бері депутат болмайсы болады. 20 орын алса, әркіміздің бір жылдан отырылса 120 бар болады. Мен проходный көріп болып қалды мұндай. Мен жаңа кітебімді айттым, 34 жылдық ішінен жаздым. Кітеп жазып атқанда бір нәрсені білдім. Аябай дұшмандарды көп күтемін. Ушул залда ертең оқып алып маған дұшман боласыңдар. Мурда аз емес болчу. Акети көп нәрселер менен шығып жатыр. Айрықша Жұмағанбек Сағынбек өткенде жолықтым. Деге Тұрдан Қанышевичтің 100 жылдығында Хмелев курстан хакиметтен дейді мақтап сөйлеп жатыр. Мен как раз кітап оқып жатқанмын деді. Айырды Жұмағанбек
Burada da şöyle intriganın adasın. Sen intriganın oluyor. Gel ölmeysin de Türkmenleri var geldi. Of var öyle. 100 yıllıkta filan oynadı. Cumhuriyet Ekmek'e başkan şuna seyizm oldu deyip bu olsaydı. Böyle olsun. Adam bu kırmızı siyasatla bulur. O çocuklar bunu okukanda beni dalaylar söküsü böyle. Bir şey diyeyim ama düşman olursunlar, çaktırmayısınlar. Grup bazı platformların arşitekli ayaklarda yok dost olurlar. Arşitekli ayaklarda Platon Silmana dostum grup içinde bulur degende ve kolumun gelişince özgür bilgen içinde canlı hareket olur. Düşman görüntü bilim buna Topçuke Maykut'andı kırdık hadi. Buna Topçuke bir kitabına paylaştım, kata takmattım kitabı paylaştım, döküm kitabını oku otursan bu yerde de şunu. Topçuke bol dillerine ayıptı. Kata takmattım kitabını okursan ve Topçuke dostu canlı canlı oyturan kişi. Yani şunu diyeceğiz Grup ve bürüvletindeki jeki sapatına kazılan yokum. Uçuk hareket kıldım. Listesine kazılan yokum. Süylegen, parlamentte süylegen, söz verdiğin ana isteneklerden alıp koydum. Anam aga her başkan gerek seni öldürmesi geçip taşı mümkün alır. Önünüzü saydattılar. Şimdi süylem. Acayip zakon vergistir derler. Ben acayip de zakonun ben atılması bay bu hükümete kura verdik. Bunu askara kayıtısıyla Hürbat'ın deputatlar kolda koyumla ötülüyor. Niye de bu hüküm? Niye de bu hüküm? Özün aklına sığmasa, özün kolda olsa bu hüküme kura verilirse niye de deputatlar bir durasın? Uşlu derseler gökte Kitabı yazmakta kitaplarını okup bana aklımdan gözlerine yol. Ben şefe düşemişti kitabı olduğunu. Yakımayıptı kitabı olduğunu. Adayıptı bilgiye gelişti geldim. Şefe düşemişti 5 seneden geldim kitabı olduğunu. Biz kaşehir kursuna danışman olduğunu yakında çıkar. Yüksel Sıdık Kutlu'nun ölçesem öldürür kitabı olduğunu. Akayip'te kitabı olduğunu. Ayrıca Cuma'bulut'ta kitabı olduğunu. Ankeri Cuma'bulut, Yegiz Grefermatır, Brok bir dese katarma. Güç caman deseni Çıngışık'ta könkürün, öyle çekti. 94 yaşında çekti. Jaç dese askara kaydı koyun. Caman dese koyun, açık edeceğiz. 94 yaşında, ikinci yıl yok, döküntü işi sağlamayı bakmayın. Şunda kıyra parti, ön parti. Avuşun bakmada, özünün kitabında gayret 99 ekonomik alandan da ileride avuşmada koyduğu kitap yazmalar. Körsat üstlerinde. Ana 97 yılı özün gayret kitabında, 2008 yılı kitabında, hem şunu 97 yılı ekonomik özün kitabında 97 yılı biz yaşadık da sabranan cep olmaz böyle bir 97 yıldan takip değil. Değil mi? Durum hiç zaman erişildi kaldı degen dersen yok da. Hani kitlerini okusan, Hatay'ın Cuma'nın kitlerini okusan, Kırgızistan şundu bölüktüğünde. Kitaptaki eski kitap okulmuş boyu, o Kırgızistan son bölüktüğünde tutmayız. Hatay olsa Caziret'e bardığında, Kırgızistan postüretlik prosperasında büyük yol, validarlık içtikti. Açılıyor validarlık büyük çıkıntısına deketlisem yok. Bir mantık bölüktüğünde Agaç'a İngiliz'dir, Ukrayna, Agaç'a İngiliz'dir, Rusya'ya İngiliz'dir. Büyük çizilir. Arttı, orta çizdik. Yegemenlik hükümleri göz karartısı yeni aldı. Tarihi dataların arasında. Sonuçta ben daha vücudu sizlerle geçirip durayım. Bari tarihi insanlar oturası var. Korku suçun kitapta bir özgürlük tuğramez. Gelirler olsa geçirip durayım. Açık çıldır üstüne castım. Adam özüm men bir kısmını degenleri men özümde jaşı kişini eseptebeyim. Özü oroymun. Ben kayda oşoluklarda şeyde oturan düzenleştirim oturasılar, kullanlar oturasılar, akelerin, mükemelerin oturasılar. Usul siyasatta jürüp, Yevzul kitap önemli cebizliğinde bir oroy, bir katılığına söz söylesem,
мен общагы баары жерде кечирип койгула. Мен өзүм ушундай өзүм жаман киши экенин билем да. Анан кийин кокус силерден мен таанымдуу деп айтпайм, кул окшо айтып, баары кул окшо айтканда баары жерде кечирим, эч кимге эч кандай айтпайм. Адам бололу, бир бололу, мынау китептин акырында 2 жылдык соңку сөз ордунда 17-жылдан 20 жылга чейин адык историяны жазып койдум. Ал теманын аты ушундай болот. Жээнбеков менен Атамбаевдин эре киши, Атамбаевдин ишке ашпай калган көтөрүлүшү деген тема. Буну дагы документалдый мамлекеттик комиссиянын, коомдук комиссиянын жыйынтыгы менен туралап жаздым. Исмаил Сакышев мамлекеттик булардын да документин коюп тиркеп койдум. Коомдук комиссияны да тиркеп койдум. Жана атайын түзүлгөн комиссиянын заключениесин да тиркеп койдум. Бүгүн бул тарих эмес да. Бүгүн азыр Атамбаев менен Жээнбеков бериши бүгүн тарих эмес. Экөө соғып жатат. Бирок 10 жылдан кийин бул тарих айланат. Атамбаев жөн иш эмес. Анткени мурдагы 2 президент качып жүрүү бул камап коюшат. Бул биздин тарих. Эмне үчүн бул мамлекет башчы камалды деген талай окуучулар буга кайрылат. Мамлекет башчы, 6 жыл мамлекетти башкарган кишилер. Биздин элге канча кедергисин тийгизип атат. Ошондуктан акыркы соңку сөз ордуна дегенде акыркы 2 жылдагы тарихты жаздым. Бир ачыгын айтайын, бүгүн мамлекет бийлик бутактары юридикалык жактан караганда шал, банкрот, мынау парламент деген парламентти жок деп койсок да болот. Өкмөттү жок деп койсок да болот. Бир кара президенттин аппараты бар. Бийлик бар ошону болду. Мыйзамсыз, комиссияга каршы. Ошон үчүн биз азыркы күндөрү улуттук бекенчилер айтып атабыз. Башканын түрүн аныктаганы мыйзамды мыйзам ашырып алып өзүң башкара берет. Эмне үчүн алар иштебейт? Анткени Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин кейпин кийип калбайбыз деп Абылгазиевдер иштебейт булар. Эртең ушулар болсо команда болсун. Анткени Атамбаев айтып атпайбы? Мен айтканым кылган алар. Юридикалык жактан ал айтканын кылдыгына карабайт экен да болбойт өзүң жоогун да. Ошон үчүн азыр өкмөт, азыркы парламент иш кылбай турган саясий абал түзүлүп калды. Кой аны болсо камалып алсын. Сиз иш кылбаган өкмөткө сенем. Коркот. Сенем үчүн кирген өкмөткө. Мен өкмөт мүчөсү эмесмин. Ошондой сиз Жок. курамындасың. Өкмөт мүчөсү эмесмин. Мен президенттин жарлыгы менен чыгып атам, өкмөттүн реттешим. Элчинин иши өкмөттүн иши эмес. Мен Кыргызстанга жака барам, Кыргыз деген мындай улуу, Чапаны мындай, Кафтар мындай, мындай. Бизде ушундай, жерибиз ушундай, элибиз ушундай, вот элчинин. Ана ушундай жерге келип, келем десеңер келгиле. Жана берем десеңер келгиле. Ушул менен топчкер өкмөт иштебейт дешим жок. Элчин ишин билем деп экен. Ошондуктан мына элчин деп атат, элчиликке кетип атат, эртеңгүсү кетем. Раз президент ишеним көрсөткөндөн кийин ошол кишилерге кызматта болсо колуман келишинче Кыргызга жардам берүүгө аракет кылам, колуман келишинче. Көрүшпөй калсак аман болгула, чейрек кылып чогуу жүрдүк жерде отурганда. Жамандыкты да көрдүк, жакшылыкты да көрдүк, бирок кыргыз элибиз бирөө. Көптөр айтат, кыргыз эл жоюлуп кетет, мындай болду. Кыргыз эли жоюлбайт. Кыргыз эли иши күчөйт. Эмнеге жоюлбайт? Ушу бизди жок кылат деген көп өлкө жок болот да кыргыз жок болбойт. Ошон үчүн 5000 жылдык тарыхы бар. Анын бололу, бир бололу, дагы бир жолу кайда болбойду, бири-бирибизди эстей жүрөлү. Бекеткенде жол калып коёбуз, шөгө бергиле,